I evo da vidimo kakva je sada situacija u kriptu. Kao što možete vidjeti, evo smo na čartu kripto total market cap-a, ne računajući Bitcoin i Ethereum. I ako uzmemo za pretpostavku da ste vi u ovom ciklusu investirali u altcoine ne računajući Ethereum na samom dnu, to je otprilike ovdje, vi ste do vrha u ovom ciklusu, kao što možete vidjeti, imali 300%. Dakle, bili ste na 4x. Znači, na samom vrhu imali ste 4x pod uslovom da ste ušli na samom dnu. Dakle, govorimo o proseku altcoina ne računajući Ethereum. A inače, pošto se posle tog vrha desio pad, kao što možete vidjeti, sada biste bili otprilike, kao što možete vidjeti, na 3x. Samo 3x! Neverovatno. Ali znate šta je najjače? Ovo je sve pod uslovom da ste ušli na samom dnu. Sad logično da je veoma mali procenat ljudi ušao na samom dnu, tako da ako govorimo o većini, odnosno o proseku, hajde da kažemo neka bude da ste u altcoine ušli otprilike na ovom ovdje levelu. Tako da sada otprilike vi ste na oko 2,5x. Neverovatno, zamislite to, pa ko se tome nadao? Investirate u bear marketu i budete sad, kada je Bitcoin blizu svog all-time high-a, na otprilike oko 2,5x. Neverovatno. Ali znate šta je najjače? Najjače je to što ljudi nisu ni ulazili u altove u bear marketu. Tada nije bilo vreme za altove, tako da ajde da kažemo da su ljudi otprilike na ovom ovdje levelu ulazili u altove. I hajdemo da vidimo kakva je situacija otprilike kod ljudi. Kao što možete da vidite, pa pogledajte, oni nisu ni na 2x. Pa šta je ovo, čoveče? Nevjerovatno, pa ovdje nemate profit ni 100%. Sad, znate šta je najjače u celoj toj priči? Znate i sami da na našim prostorima nikada nije bilo popularno da se investira u kompanije, odnosno da se investira na berzi. Na ovim prostorima je bio i komunizam, nije bilo berzi, tako da ljudi da su hteli nisu mogli da investiraju na berzi, odnosno da investiraju u deonice, odnosno akcije, odnosno u kompanije. I gde su onda ljudi investirali, odnosno šta je radila većina ljudi kada je skupila određenu veću sumu novca? Znate i sami da je bilo popularno da se kupuju stanovi, odnosno da se investira u stanove. Kod mnogih ljudi to je i danas popularno. Uglavnom znate kako je nekad bilo kada ljudi skupe neku veću količinu novca, oni većinom kupe neki stan. I onda krenu raznorazne priče kako eto taj je kupio stan, kako on ima stan, kako on izdaje stan i slično. I onda to za ljude bude velik uspeh, zamislite vi to. Oni imaju jedan stan u kojem žive i kupe još jedan stan. I onda krenu da izdaju taj stan koji su kupili i da imaju dodatne prihode. I onda krenu priče kako je to super, kako je to pravi potez, kako su eto oni kupili još jedan stan, kako će sada tu da budu stanari. Stanari će da plaćaju kiriju, pa eto stanari će za 20 godina da otplate taj stan i slično. I zamislite vi sada neki ljudi rade, imaju neke prihode, odnosno imaju neku platu i povrh toga imaju još i stan, pa izdaju stan, pa imaju još prihod od izdavanja stana. I on sad treba da čeka 20 godina da se preganja sa stanarima, da naplaćuje kirije, da brine o stanu, o računima, o svačemu, da bi posle 20 godina se njemu otplatio taj stan. Onda se odjednom pojavio kripto i navalili svi u kripto, krenuli da se skupljaju iz kolca i iz konopca. I sad ljudima je malo da čekaju 20 godina za 2x, sada bi oni htjeli 10x u roku od 2-3 godine. Do juče je bio ogromni uspjeh da se kupi stan, pa da se taj stan izdaje, pa da se onda on otplati za 20 godina i slično. A sad ljudi s tobom neće ni da razgovaraju ukoliko ti njima ne daš 10x u najkraćem mogućem roku. Šta, neće 10x da skoči, ni 10x neće da napravi coin? Pa nema mi tu šta da pričamo, čoveče. Sad ti njemu da kažeš, znaš šta, ti možeš kupiti stan za taj novac, nemoj kupiti stan, investiraj u kripto. U roku od 2-3 godine imaćeš 3x, 4x. Njemu to malo, čoveče, šta? 3-4x? I onda ti vidiš koliko su ljudi postali alavi, halapljivi, bezobrazi, da je to neverovatno. Do juče se radovao da kupi stan, da izdaje stan, čekao je 20 godina da otplati taj stan, a sad odjednom njemu je malo da ima 2-3 stana u roku od 2-3 godine. Malo mu je 2-3x. Hoće čovek 10x. I onda još pametuju, zašto nema 10x? Ma to je sigurno Bitcoin dominacija kriva. Ma nije Bitcoin dominacija, sigurno su mimovi krivi. Kriv je ovaj, kriv je onaj. Ma niko nije kriv, ti si kriv jer si alav, jer očekuješ nerealno. S jedne strane imaš berzu gde su tu ozbiljni ljudi, školovani ljudi, ljudi koji se bave investicijama desetinama godina.
Ljudi koji uče proučavaju dnevno preko 10 sati. Ljudi koji čitaju raznorazne izveštaje, bave se financijama, gledaju bilanse, gledaju ovo, gledaju ono. I oni prosečno na berzi prave godišnje 10% profita. A najnepismeniji sloj stanovništva slio se u kripto i očekuju po 10x. I nikako da skontite da je u njima problem, nego oni traže problem u nečemu drugom. Inače, kao što možete vidjeti, Solana je u posljednje vreme baš dosta pala. Kao što možete vidjeti, nedavno je market cap Solana iznosio preko 125 milijardi dolara, a sada je ispod 83 milijarde dolara. To je znači pad market capa Solane u iznosu od preko 40 milijardi dolara. I šta kažu ovi stručnjaci koji se bave prelivanjem, gde se sada prelilo iz Solane? Šta je to sada skočilo, pošto vidimo da je ova velika Solana dosta pala? Pa to nije čačkalica, to nije igla, to je velik novac u pitanju. Pa gde je taj novac? Ajde, gde su ti sada stručnjaci da daju odgovore na pitanja? Oni i njihova prelivanja. Prelivanja, preliće sve, pa ide onda odavde, pa ide ovde, pa onda ovi skaču, pa onda novac, pa onda će ovi da skoče, pa... Ethereum koji je bio u bear marketu, kao što možete vidjeti, na $881, pa je u ovom bulu skočio na $4107. To je dakle skoro 5x. Šta kažeš? Skoro 5x napravio Ethereum. Pa Ethereum je slab, slabo je to. Zašto Ethereum ovako slab? Pa kad će Ethereum da skoči? Pa bit će tu prelivanja, pa mora da se prelije neki novac iz Bitcoina. Ja, ovi mimovi upropastiše Ethereum, da nije ovih mimova, pa sada bi Ethereum meni doneo 10x, čoveče. Jao, hoće li krenuti da pada ova Bitcoin dominacija? Pa ovaj Ethereum da se konačno pokrene. Pa on se do sada nije pokrenuo, šta? Skoro 5x skok. Pa to je ništa, čoveče. Pa onda juče morao je da čeka za 2x da usotplati taj stan 20 godina, a njemu Ethereum donu u roku od 2 godine samo 5x. Ma neću da razgovaram s tobom, čoveče. Pa pogledaj, jel vidiš ti ovo, čoveče? Pa gledaj, 13. juni 2022. Ethereum ispod $900. Znači 13. juna. A evo sada gledaj kada mu je bio vrh u ovom ciklusu. 16. decembar 2024. godine. To je znači nešto preko 2 godine. I on meni za nešto više od 2 godine donese skoro 5x. Samo ono smešnih onako sirotinskih skoro 5x. More treba napenaliti te alave ljude da oni odlete na Mars kad krenu da lupetaju gluposti. Znači kada se pojavi neka nova industrija u nekom samom početku, kada ti prvi nešto otkriješ, odnosno među prvima, kada je tu malo ljudi, tada mogu da se naprave ogromni profiti. Posle kada svi to čuju, kada svi tu navale, svi se tu potovare i onda i dalje svi očekuju neke nenormalne profite. Pa nekako je nerealno da ovamo na berzi školovani ljudi godišnje prosječno imaju 10% profita, a sa druge strane u kripto uleću svi redom iz kolca, iz konopca i svi oni prave po 10x. To nekako mora da se ujednači, čoveče. Ako imaš veći profit, imaćeš i veći rizik, pa će većina da izgubi, a onda ova manjina će napraviti taj neki profit i slično. Uglavnom to što ljudi očekuju te neke velike x-eve i u tako kratkom vremenskom roku, od toga nema ništa i to bi bilo sve za ovaj video.